Kaipas, tänä päivänä me olemme keräytyneet tällä paikkaa. Дорогие гости, сегодня мы собрались на этом месте Для того, чтобы открыть музей карельского быта Дом Hökkälä. jotta avata museo Karjalan asumisesta Hökkälä. Tämä, mitä me kieltä puhutaan? Joo, ja tämä Hökkälän talohan on ikivanha paikka, missä on asuttu täällä Venäjärvellä. Hökkälский дом – одни из старинных сооружений, где проживали судноделцы. Voi sanoa, että Vienan Karjalassakin. Ja tämä talo on ollut myöskin jo pitkään aikaa Karjalan tasavallan historiallisten muistomerkkien ja rakennuksien listalla. И этот дом находился уже длительное время в списках карельских строений, подлежащих сохранению. No, sen takia, että varoja ei aina riittänyt Karjalan tasavallalla ja ei varmaan ollut sellaisia, jotka olisi niin kuin, ajanut asiaakin eteenpäin. Ну, не хватило средств у Карельской республики, и, наверное, не было и людей, которые бы это дело вели дальше. Ja sen takia jo 90-luvulla talo meni aika surkeaan kuntoon. И в 1990-х годах этот дом уже стал очень плохим. Ja silloin taiteilija Vitali Dobrinin ja sitten minäkin myös aloitimme tämän talon niin kuin kunnostustyöt. Когда Виталий Добрынин и Сашка начали немножко этот дом приводить в порядок. Ja tällä lailla nyt kuitenkin semmoinen ehkä 15 vuotta talo säilyi, mutta sitten se alkoi taas, kun Vitalinkin voimat ja varat alkoi hiipua, alkoi rappeutua ja tuli uhka, että talo sortuu ja menetetään tämmöinen arvokas rakennus. Но таким образом дом сохранился в течение 15 лет, но потом, когда у Виталия тоже уже силы иссякли и средства, значит, дом начал опять приходить в негодность. Начали гнить венцы и крыша протекать от дождей вовнутрь. Ja siinä vaiheessa me tavattiin näiden Mauno Lilja, joka on niin kuin meidän kylän pitkäaikainen ystävä. В этот период нас увидели Мауно Лилья, который является давнейшим другом этой деревни людей. И мы с ним решили, что надо любыми силами, настолько уже ситуация была критическая, что в спешном порядке нужно хотя бы его поднять и поставить под крышу. Santeri ja Mauno sitten päätettiin, että kyllä se pitää milläkin keinolla saada nostaa tämä talo kattohan. Kielellä puhut. Ei haittaa. Paavo osaa jotakin kieltä. Ja näin silloin toukokuussa vuonna 2011 tämä Lions Clubin porukka, noin 10 miestä. И в мае месяце 1911 года группа 10 человек из Финляндии начали приводить этот дом в порядок. Ja joka vuosi ehkä, sanomme nyt 3 vuoden aikana, 2 kertaa vuodessa me kerääntyimme ja ensin tehtiin tietenkin purkutyöt, mitä oli kaikkea lahoa ja sen jälkeen sitten ruvettiin kunnostamaan. Но в течение 3 лет 2 раза в год собиралась эта группа и приводила этот дом в порядок. Сперва разборка шла, вот эта самая уборка там, гнилые места самоудалялись, и после уже началось восстановление и подъем данного дома. Välillä näytti, että aivan hirvittikö oli niin isot työt, että riittääkö meillä voimaa ja varaa. Но даже было страшно иногда посмотреть, что хватит ли сил и средств, чтобы довести это дело до конца. Mutta siinä meillä porukassa oli jopa semmoisiakin ihmisiä, että melkein kaikki oli eläkeläisiä ja noin 70, jopa lähellä 80 vuotta rakentajia. Но и в группе были такие строители, что которым было уже 70-80 лет. No, ei se haitannut. Reippaat pojat ja reipas mieli auttoi meille. Это не мешало, потому что было желание и настроение, чтобы довести дело до конца.
näin sanottuna tänä päivänä nyt se on tässä talo ja toivottavasti se pysyy pystyssä muutaman kymmenen vuoden vielä jatkossa. На данный момент этот дом находится вот в данном состоянии и думается, что еще несколько десятилетий простоит. Ja nyt haluaisin tässä vaiheessa kiitellä kaikkia Oulunsalon leijonia ja nimenomaan Mauno Liljaa, hän on tuossa kameran kanssa seisoo vieressä Хотел бы henkilökohtaisesti. поблагодарить от себя, значит, всех строителей из Оулу, группа это Лейоны, львы, которые участвовали в данном проекте. Ja nyt annan sananvuoron, meillä on Kostamuksen kaupunkiedustaja ja hänellä on joku adressi Mauno Liljalla.